violence. Ubaka April shuthi ahlangane nomuntu ambuza ama-directions ukuthi uhlalaphi i-10 amkhombisa. Athi eqeda ukumkhombisa nje wemshaya ngempama loya muntu. Udlame nje analo umaka April njengamanje ngiyamsaba kwanini. Afike emjondolo ka-10 afike athathe ingane yakhe bese phindela endini phakathi. Afike alimaze u-10 ngefosholo. Asimboni ukuthi umenzani kahle kahle kodwa nje wazi nje ukuthi wamshiya isimo singekho right. Bese uyabona lawa ama-parallel 2 lawa kade ethunywe iboss ukuthi awa-kidnap u-April wona enza izinto zawo. Neboss iyawabulala ngoba phela abawenzanga umsebenzi. Lapho iboss yona ine-list yamagama odongeni iqeda ukubulala igama ili-scratcher out.